Ara, acabant d'amassar l'espruno Renocloda, avem començat un gan el 15, el 18 de juillet, duro, una setmana o dos abans de costum. I après, a partir d'après mezz'ora, han començat a amassar l'espruno d'empeutes. L'espruno d'empeutes, que són les que secan, empeutar, greffer. Amassi les perseg, les blanco. Les vendrei sul mercat, a Lengù o a Basat, divendres o dissabte. Les amassi dins la setmana, les metti dins la cramofredo, 2 o 3 jours, e après són bons per vendre al mercat. Los persecs ho fou sonque per vendre al mercat. N'hi ha pas gaire, hi ha quelques arbres de cada varietat. Tot el que és en nou són les varietats a Bolivo, són acabades, e acá un poc més tardivo. Aquí l'espruno d'empeuto, que faran normalment que fan de pruno seco, l'esproneu d'azem, ma un gan com espire que les altres n'hi ha pas gran cosa, hi ha res. Donc, dunque hi ha qualques annades on les amassava sonque per fa de pruno seco. Ma come manco un po' de pruno de les altres, he desenvolupat el mercat de les vendre en fresc, a cal, en pruno que, e gagni plamai d'argent que de la seca. Perquè acá normalment les pot vendre 2 euros el quilo. E l'espruno seco, en realitat, nosaltres l'han tocat, si can tocant 4 euros el quilo és el màxim. El problema és que cal a peu près 3 kg et mezzo de pruno verdo per fare 1 kilo de pruno seco. Donc, il n'y a pas besoin d'être un gros mathématicien per comprendre que se gagne mai d'argent de les vendre en fresc que seco. Quan soy nascut, eren una família on hi havia les 3 generacions a l'hostal. Hi havia els papers, meus parents e nosaltres, els rols, mon frère e ma sort. Era un bordo tradicional que è un po' di cultura, de vaques, de bestials, que è de vaques per vendre els repupets, els vedels, e après de rasi de taula, de chasselar, de vi per nosaltres, principalment per nosaltres, per vendre un pau, ma ne vendiam pas tant qu'aco, lo beviam. Et tu as toujours eu invece di lavorare come paysan? Ho avuto no. Ma mai ero pas contento, perché travaillavi quand même bien à l'école, enfin, bon, pas trop mal. Mi dicevo, ti cal fa chi con d'autres quand même, voglio pas, su tutte le sfende mi sembra, le mai, voglio pas che le rolle demoravano a bordo, perché era un lavoro duro, ma io e tu lo tieni, adesso invece di fare come mon pai, mon papà, enfin, di lavorare alla terra. Lo disau soy al mercat a Auch, di vendre Lengù, di sate Basat e di mesce aquí a Agen. He amassat hier les figues, anei les vende e l'argent. Tandis que quan facem l'expedició, sovint les grosses expedicions s'han pagat a 30 jours cap del mes. A la vegada que fa pràcticament 2 mesos. Quand tu tournes a l'hostal, has quasi une giornata. Una giornata aquí, mais après per l'hostal preni sovint, quan hi ha pla de treball, un petit cafè e torni a treballar per la peça, amb el personal, o en fi, hi ha des causes, hi ha tot el que a fa, e cal sostut amassar des causes com les figues l'après jour, preparar el mercat de l'endemà, la jornada és pas acabada quand même. Són des figues noires de Carombe, un figue pla buono, che è pla
Bravo, una cosa che con una produzione naturale e ecologica. Okay. A cosa mi piace di mangiare de figo fresco, che con dei plats bons per la santé, nel mangiare.